Anyang aki din! Day tamanin bulam tig igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayong ag-basketball, Gina, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan matatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawak. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Una, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag. Tinapatag, agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawig. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-aya mi ti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapanag-basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak, nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro timang loko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami latang agkin na awatan. Sa bagay, awan mo't kit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon na kaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan. Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka? Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaun. Nasabat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manain. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan na kuna ni nanang mo anak ko. Anya tinako na ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak ah. Wala. Ngamruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Agawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drolan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda ka no ba'y magpapanan ni Pedro, Ginay? Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanan asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramidan na. Rabi ikan asim mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen, imbagak nga muna adan niya gaway, dabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man no nalpas kayon anag basketball. Ha? Kwa? At dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwain, kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Aping igamaman mananday tabulang, Pedro. Mapanak man ang inagayayam iti basketball, bakit?
Bigbigat, mapan ka manen ag basketball? Wen, bakit? Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayin matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latat ti pan nakasangaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to na di papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka dito'y balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matunkan ka? Ada talangan ti agdan na kasagasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayo nakmat lang umay dito tagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, sana mabalin katay. Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayo naklatan nga umay dito tagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadena ka. Katay. Talaga, Pedro? Iuwan, katay. Inal daw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan, lakay. Umuna ka na mangan, bakit? Di ka manen mangan dito'y balay? Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka day. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso, lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam mi iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mau, Roland. Adan sa mo sa bali pagbas-basketballam. Anya? Awisan na mamay, tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya ngay nga raw ti amaw, Roland. Diya ko ni bagbaga, hanggang adda mo nga aramidam. Aha. Talaga analaing ka mga basketball. Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday taaya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga, lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kasla saan mo't basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won, lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar aramid iti saan anasayaat? Talaga makaraman kanya. Pedro, agyaman nagtada ka manin iti dagus ko, ha? Wen, katay. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matan kan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, katay. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland. Kwa, sa anak arimwar anapan nagbasketball ita. Anya nga min ayatim pakadakin ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dinong iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa, Jack mo, Ginay. Sa dino nga rutin na panan ni Pedro. Damagam tulagan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapuan Pedro. Napanak nagbasketball, bakay? Lukluk kun naksamatan. Apay ko lukon ka nga, bakit?
Addan samot tan babaem. Ape anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayat. Bakit? Apay nga rod apam panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Kwa, ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, takanayon akton di ti balay. Magkanak man nga rod. Dayak talaga ayam, bakit? Kurang pa'y ti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige, ay na. kurang pa'y lakay. Ipapaot mo Kwa, nabanog kag anapan nagbasketball, bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpay laang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanog kag nagbasketball? Di ka matanagan. Taagkan ka manayin. Pimanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain-inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kankwa na, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga min mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Ammo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kan ka iti aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain alalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapno agnakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kayat mo sawan? Aglalaki ka, may. Day, nakapulis ka mat, bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga ag basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin, bakay? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si kanto pa'y. Kanayon ka mapan agay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramidak ita. Mapanak mat agay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng agay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya ti kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant, Jenny. Sige. Basta si katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawan tayo daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumat aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti ammom nga ta. Katyak ammo nga da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Ammo matlagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pakawanin na kun pa kahit. Ay, di nakisuksukat iti day talalakay. Agbalbali makon. Sinaakon ti babae. Anya? Pakawanin na kun pa kahit. Diyak kayat amapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ay ayatay. Sinaakaw niya babae.
Anya lagi din. Si kamot ita ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakaamiris kan. Anya laki din. Mala, agbalbaliw kan. Tapno di na kay sukat ni Bakit Baw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakain-ina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasamak kita, ha? Kuha. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailam mo ti mapanagsak do iti pagdigos mo. Aginanaak pa'y mo Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. One. Urayan pa'y lang nga bugkawan ka. Nagsadot ka nga asawa. Ay, piman kamay, Bruno. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Nauyong ngamin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigri no agpungtaw. Anya nga tano papispi samet maminsan tapnog na kam. Ay. Madimit Madiday ta nga isurusurom. Pari Troy. Pakay baludak. Day ta nga ibagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ng tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, ken agsak daw iti pagdigos ni Bakit Maw. Hay! Una yan. Hay! Na. Ay, una yan day taasin na ay maw. Nagatid daw. Agpanunot kaki di anaimbag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagita nga ibagbagam. Pari Troy. Ay, adapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bakikaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado timurong ta. Anya? Aglabak manay? Idinto ta kalablabak lang. Idi kalman. Ado manen timurong ta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta ang maurnungan. Anya nga tanong si Kante aglaba. Tadamit aramidag. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararwam, loko. Kayat mo? Isina ti kararwa. Ayak kayat Unay kamitay. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod tararamidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaam. Uwing bakay. Agtignaya kaon. Ay. Si ka man ti makita nga glablaba dito'y karayan, Brunaw. Uwin tatang. Nagado nga min timurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Si ka pa yan ti mangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang. Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay ati naramid na kan kataapay asur-surutan mo amin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramid na kanyak, tatang. Windaw, pinainom na kay ti kwa. Tay ko na daan nagkawkawan. Isa surutan mo amin na kayanan. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan nga under disaya, Bruno. Bruno pa'y mga ron tinagan mo. Nagan ti malalaki at tao. Di ka pa'y laki nagpalda ta si kanti aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko ang naglaba. Susan, si kanti mangilot iti nasakit asakam. No di mo kayat nga ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti ilutem. Gapot asyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh. Apay, agreklamo ka? Kayat mo tabugkawan ka manan? Malala, ilutin kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam, ngam nagadupay la sa umdita. Kasi kamat kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni Bakit mo. Ay, anya nga ron ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumit tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito tersinak.
Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy. Nasakit ka no gisaka na. Iso asya akong ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa'y ti panang bugbog ka kasinsin. Song batam ngamin tapno ammo na ti biddot na. Sigurado nga aga pa kamay. No'y naramid ko na ita kasinsain. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti aramiden na ka. Di yun tutupan ni Susan nanang. May raman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti aramiden na ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapuan na. Anya? Ay una yung ngay. No'y silsilyo iti naggapuan na. Ha, talagang aramidot da ita. Iso abagbagam di asawam. Tadi nalablabsan ti bang ibaon-baon ka. Neng, apay anak kaidakan. Kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmadi nga rod ti bagay. Bakay? Nasakit tintiro bakay. Pambar? Saan ka mat ngagsakit itay? Sana agpampambara bakay. Talaga nasakit ti bagbagay. Iso nagidda akaw. Ingka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Ano ikaw? Apeng agsipat ka ngay. Bakit? Una yung mga tuwing. Agsaksakita lang arurin jo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Ingkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga dya makabangaw. Gapoy ti sakit ti bagbagay. Nayanday ta pare Bruno. Uri agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mau? Uy, pari troy. Aramidek latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa? Anya, laki din na yan ni pare Bruno. Ati mo pa yan, ti babaonan. Gapo iter aramidin kan ka ni Susan. Ano saklatan ti ugali na. Nasingpet ka launay pare Bruno. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Ha? Un pare, dete agbutang matkin ka. Day talatan agsinsin na iter aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasuraw kinibagat mo. Alaam giwalis, tagdalos ka dito'y balay, Bruno. Anya nga tanong si Kante Agdalaws. Tadapay aramida. Bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakit? Awang mo ti madingar aramida. Kasano asa anak ang makapungtot kat nagsadot ka? Anya? Ibagampay lang nga nagsadutak. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming king ka. Kurang na lang ka. Ingal nga lang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Na yan. Kat, agreklamo ka? Ay saan? Saan ang agreklamo? Bakay? Masaok lang. Anya palang order aramidam. Ing kaalaan ng jaywalis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlaunay di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makitkitak nga agtrab-trabaho. Nauma akaw kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mau? Saan? Jack isinsina. Kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay basta. Makabalisak tulang kingwana. Nauma ka talagan. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang nga aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Ing kaagluton, Bruno, mabisina kon. Anya nga iti sidain ta. Bakay? Kat agremedyo ka matan ano anya ti sidaan ta. Sige. Agluto ak iti naima sa sidain ta. Bakay? Pangalaam ngay iti naimas asidaan ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan. Kas kadalamay's. Nagado nga ikan kanilamos ijay. Nagbanglumetan ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwartana a pinanggatang na iti karne. Adamot gayang kwartana. Ay, tinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo. Sigurado ang naimas da ito'y. Ay, kaadwak ti mangala iti inapoy ko kat mga anakon. Aday ta,
umuna akon amangan tani mabisina kon. Ahap. Na. Nagkulbat magtanda ito yung karne. Anya klase ti karne da ito. Jak mangal nga la. Ha? Ay, Justy! Bulong mati chinilas na ito ngal. Hoy, Bruno. Anya ti kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko? Jay barkaw, timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigos si Jay, bye-bye. Natay amin, abulilay. Pati bangos, nakugit, jo. Una mo natangay. Ha? Anya day ta sasawan, Bruno. Jay bulili takabsat ni Pataw. Nalmos di kadaratan. Na, wala mo nang isalakan ninyo. Timaray di pusa. Kamkamatin, timarabutay. Ni unay mo tay. Di po nirarya. Nagilinom ba iti ambulansya? Ha? Agbagtit kan samatan. Anya da kita sasawam. Sinikbab ni Pating ni Dinosaur Jo. Kas kada ilipante kang koton, agkibkibin da jay dalan. Iunay mo dagitangay. Di pusa, inasawa ni Baka, naganak itinwang, ninong da ni Kaldeng. Hoy, Bruno. Dinak man rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Di babaya baboy, naganak iti rabay. Di marabit, naganak iti baboy. Di Kalding kaw, naganak mo iti kunihaw. Di kunihaw, naganak mo iti Kaldeng. Na yun ngay. Anya! Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diakon makasarita iti limpyo. Ay. Ala. Mapantangaron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan akaw. Ay, anya tararamay damon, Bruno. Pinuuram matan dagiti badog. Bruno, isarting mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kaw. Ay na, nga tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puuran dagiti badog. Sayang dagita. Ay, mutoy na kita luplupot, Bruno. Di mo puran. Agluto iti naimas asinaan. Aramidag nga adubaw. Ken mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadag iti tarakin ko at dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya! Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na di ilipantay. Kinugdaran ni Kuton. Uray lati mayap ni Superman. Una mo, binuya mo ni Batman Jo. May samo na ito ang ipais, chismosa. Una mo na gituyang. Ay, saos. Agbagtitan ni Bruno nga anak kaw. Talaga ka ding agbagtitan ni Pari Bruno, tata? Ay, huwag nga rin trawi. Dakmutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil ang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka kakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran na tupay dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't itay ay sirok ti damortais. Saan mo't nyaglanglang abagtay? Anya, kasanaw anay bagam day tatraoy. Mangmangan pa'y nga ro iti bunga ti damortais, tata. Nakasikawail kan agay ay ayam pa iti cellphone na. Anya, Saan abagtay ni Pari Bruno, tata? Agin babagtit lang dayay. Ay sos, niimot susan diag tartaray, lakay. huwag nga raw. Karti nga lakay, ingka anawaan ni Bruno. Ang mga numatag susan nga asawa na. Ay, huwag pa kay. Delikado na ito yan na mapaspasamak. Tatang anawaan niyo ni Bruno. Apaya nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha? Amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatang magtrabaho iday. Ay ayatak ni Bruno, tatang. Diyak kayat ngagbalin na bagtit. Anya, Nagsubli ti panunot ni Bruno. Diyakon parigatan nga ibabaon.
Agsingsing patakon. Nakakasin ni Bruno. Nakamot talang matlata na nakatugaw ijay salas. Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko dahito eh. Nalabit asyak ti makagapo. No apay ang nagbalin abagtit ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mong tilimbong ti panunot mo. Si kamot ita ti aywanak. Kit-kitaan nakmatlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay-ayatan ka. Agbalbaliw akun. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay. Agyamanak, tanaka-amiris kamutlangan. Bakay, Limpyo matanti pa nagsungbat mo, Bruno. wine. Aging babagtitak laang bakay. Day talaang tinapanunot ko awagas. Tapno makabala sa king ka. Anya? Ket agyamanak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngaminan teraramidom kanyak. Iso ka napanunot ko ti aging babagtay. Bruno, pakawanan nak. Promise. Talagang agsingsing patakon. Diyak kaya't ngagbalin ka bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Rodel, Lakay, Apay, Sara, bakit? paumayag pa'y laang ni nanang ko dito'y balay, wan. Awan nga min mga iwan kadagiti duwa nga anak ta. Apay, anak ko na mga awan ti mga iwan kadagita anak ta, Sara. Apay, nalipata mon, amang rugiak iti inaplayak at trabaho. Ay, wanan niya. Inton bigatan ti panagrugik nga trabaho, Lakay. Iso a paumayak ni nanang ko dito'y balay. Ay, agyaman ak na nakasangpot kayo, nanang. Kasapulak namin at talaga titulong yo. Ay, makaulaw ti agbiyahe, anak ka. Nagadayo ngamin tinakaikamangam. Agasam ngay, tawalo nga oras ti biyahe, sakbay ang makadano nak dito'y lugar yaw. Ala, aginana kayo, nanang. Di kay agreklamon. Mabisi inak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Adda nagluto ako, tamo ka sumangpot kayo. Idasaran nakman nga rod iti kanak tanay. Mabisinak at talaga na nakaw. Wow, nanang. Rodel, anak ko. Apay nga agar-arasaas ka, tatang. Ni ka din, abalayan Maria day tasimang pay. Wan tatang, apay, di yung ka din mailasin. Ay na, nagpintas mo tayo. Imu daw pa yan. Sigud mat anapintas ni katugangak, tatang. Ay, di mo unay pigsaan ng sao, anak ko. Apay nga minaya. No din namang nagtibagbagak. Anya kalaki din ay Rodel. Tatang, tatang. Apay aya, Rodel. Anya ka din ti mapaspasama ka na kayo? Apay aya. Pagkalamat ang dagita ramay mo, ako mitkita kini katugangak. Ay, tilamad madlaw mo. Ay, panawan nakman. Kaya to, tagmay isa. Brown out nga ta. Awan mo't silaw dito'y silid ka. Da siguro napugsat akable ti kuryente. Ituloy ko latan ti maturaw. Agsublimit la siguro ti silaw no madamdama. Kaslada nagkaraw. Na, hanyang ay. Ay, saus. Ay, saus.
Adamang iguy-guyod iti paldak. Hayad dalakit di alalya. Hayad alalya. Kasla na puyatan ka, nanang. Madlaw iti matayo, asaan kayo anak katurog? Hayad alalya dito'y balay yo anak ka. Anya? Kasano ko mga adal-alya dito'y balay? Katawan mo't marikrik namin? Ada anak ka. Awan, nanang. Nabayag kami nga agnanaod dito'y. Ngam awan, ti marikrik namin alalya. Ada ko na lang arudan sara anak ka. Anya ti pamanagnak yung adal-alya. Ginuyod na nga impababati paldak. Anya? Ay ginuyod kumit lang nga impangato ti paldak tapno sa anak ang malabusan. Anya? Nakaturog ang dagiti apaw. Nabannog da anagay ayam. Ay, saan pa'y laang magtanagawid da sara ken Rodail. Nalabit nag-overtime da ngagpadpada. Ay mapanakit din ijay kusina. Ta ituloy ko akanang jay imbatik itay. Nalawa mo't ti balay da sara nga anak ka. Napintas nga may ti panggadan ni Rodail. Brown out manang. Nagidap ti silaw. Ay, sapay nagsip nga. Diyak makita ti dalan ko amapan ije kusina. Ay, inayadak latan ati mag... Anya day, kasla rin padag. Ay, saus. Ada na nga pros iti gurong ka. Ay, adalalya. Ay, no asino ka man ngal alya. Umadayo ka. Di na kumabot-bot ngal. Nanang, imbagak matan nga awan al-alya ditoy. Di kay kumagbutbutang. Ay, adalalya anak ka. Ay, nanakabubutang. Nakita yu aya di al-alya. Yak nakita. Ngam inaprusan na ti gurong ka. Anya? Ay, tunggal ag brown out. Rumwar mo't di alalya. Anya? Ngam idinagsublimot lang ti kurintay. Nagpukaw mo't lang jay alalya. Ay, yan niya lakit din ni nanang. Parpar matayo laang day ta amarikrik nayo. Awan al-alya dito'y balay may. Alamangan kayo ninay, Jonas. Mabisin kayo lakit dain. Owen lola, mabisin kamin. Anya daytoy si Dan mi lola? Sayutay nga adda itlog na. Turta sayutay. Naimas... Ay! Apay anang griyaw ka, lola? Dalalya! Ayan ti al-alya? Awan mo tan. Anya tilangat yal alya. Ay, nagpangit ala kay tinakita. Anya? Wan, nagalas ti itsura tila kay anakitak. Kasla na pulpugan akal daing tirupa na. Anya? Ay, kilat mo't lang anagpukaw dahi jay ngal alya. Imal aldawan. Ngam nakakita kayo iti al-alya, nanang? Wala nakaw. Talagang adal alya dito'y balayaw. Ay, saan yun nga ipilit nga dal-alya dito'y balay, may? Ay, but-but nga nyo lang, ti bagbagiyo. Anya nga ro dyan nakitak no saan ngal alya. Ang mga nulupot ang nakabalay ba dyan nakita yo? Kat ipagarup yun ngal alya. Saan alupot day jay tadarupa na? Apay, mailasin nyo ka diti rupa dyan alya. Jak unay namira jay rupa na. Angam kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Idi ulitek akitaan. Nagpukawan. Iso amakunak nga al-alya day jay anak kaw. Makaturturo ka kun, lola. Oray siyak lola. Ala, maturog kayaw apaw. Rabi una yan. Saan yun nga urayin dagiti dadakilyaw. Tamadamdamada pa'y amakaaway. Uwan, lola. Uwan lola. Ala, agkidum kayaw apaw. Maturog kayo kidain. Tapno daras kayo adumakal. Ay na, ay. Makapakatawa ti buy-buyaak ititibay. Ay, naglaing dagiti komedyan tayo ngagpakatawa. Ay na, marayang. Ay,
Na, brown out manan. Ay, nagidap man ti kuryente. Apay akanayon nga agpukaw ti kuryente dito'y balay dasara nga anak kao. Ay, nagkanak ti alalya. Ay, agawid ako na nakaw. Agsubli akong ije balay kao. Apa yan, nanang? Langayo matan ti mabutbutang. Wan nga rod, nanang. Anya ka di manen ay tinapasama ka na kayo. Ay, kasanaw. Inagkanak ti alalya iti rabi ay. Anya? Ay, grabe ti alalya dito'y balayo anak kao. Umagag kan agapros iti gurong. Anya lakit din ni nanang. But-but nga nyo manen, ti bagbagiyo ako na. Saan kayo nga agaw-awid? Taawan ti mga iwan ka nagiti apuyo. At dabot nga ron alalya dito'y balayaw anak kao. Awahan nanang. Iso adi yun ipapilit nga da. Malaki din. Isubli yun dagiti gargarotyo tamangan tayon. Adain sangput ko analuto amakan. Nagsarita taman itinasaya, tatang. Anya ti pagsaritaan ta, Rodel, anak kao. Si kajay al-alyan niya. Anya nga alalya sa asawem dita, anak kao. Si kajay al-alya nga agapros iti gurongan niya, tatang. Jak amuday tangay bagbagam, Rodel. Agpudno ka, tatang. Amok ako sunadam ni katugangak. Nga mabain ka lang nga agparangkan kwa na. Aha. Oh, limabaga day tarupam, tatang. Kaya't nasawan, mapaiswan ka. Basta. Jak amuday ta alalya nga bagbagam. No talaga ako sunadam ni katugangak. Armam saan kat ngayon kaalyaan? Tane, mabutbutangan. Anya. Total, agpada kayo abalo tinatay. Ingkakit din arman ni katugangak, tatang. Ay, nalipatak mo't tinagdigaws. Kasanumot nga main. Nagado ti inaramid ko dito'y balay dasarang anak ko. Naurnong ti murengda. Agdigos ako ma. Ngamrabi imot taon. Sapay nagalsamon ti payod ko. Maturog aklatan Diakon mauray asumangpet dagiti agasawa. Ay, umayan ti tuglep kao. Brown out manan. Ay, unayan. Kanayon lakit din nga agpukaw ti kuryentay. Yan na. Damanan alalya. Ay, di mo ikatan ti badok si kang alalya. Ching! Nagbaon jay alalya. Ay, tulungan da! Ay, agyaman na simbang put kayaw na nakaw. Mabutbutang kayo manen, nanang. Apay aya. Ay, ikatan jay alalya ti badaw. Hindi ko kala at anagbaon jay alalya. Anya? Awan mo ti power interruption na. Apay nga ibagbagayo akanayon nga agpukaw ti kuryente. Diyak mo agidap matlatan ti kuryente dito'y balayaw. Apay? Anya aya tinakita yo. At damat kalugong naiwara di taswilaw, anak ka. Kalugong matdayta ni Tatang Mariano. Kalugong ni Abalayan Mariano. Nukasta, isulakit dayjay alalya. Daytoy ti para ken ka. Ayan, ikaw. Gusto na balayaan. Di na kong katusan. Awanan kay ti bain Abalayan. Kasta unay ti butbuteng kaw. Si kamo nagayam jay alalya amang lablabos kanya. Makawanin na kabalayan. Saanin ang maulit. Promise. Ay, kagurgura ka, Marianaw. Pinagsakit mo ti pusaw. Anya? Pinagdandanagnak. Ay, nasken ka di pay aya. Nga idepem ti silaw no may nakaprosan. Anya ti kayat no asawain. Abalayan. Ay awan. Ay na, lipate mo dyan bagakan ka.
Mariana. Sabong paraken ka, abalayan. Napay day taasabaw. Peace offering ko ken ka, abalayan. Pakawanan akon. Aklunak akamali day kay inaramid ko. Ay yak awatin day taapis offering. Kagurgura ka, Mariana. Mala, unasem ko man tiguram kanya, abalayan. Ibagakon, ipudpudno arik nakparaken ka. Ha? I love you, abalayan. Anya? Ay, sige na, abalayan. Pakawanan akon Ayawanan kay tibain. Kursunada nakmagayam. Ngumnasken pailang nga idepem ti silaw. Ay, Mariana, pudno ka day nga ayatan nak. Wen, Maria abalayan. Agayatag atalagakin ka. Ay, sigay, ay ayatin kamutan. Abalayan, Mariana. Nanang, tatang, anya ka din ti mapaspasama. Ang sinsin naklot kayo umatan dita sofa. Un ngagpaiso, tatang, nanang. Anya tikat asawan daytoy. Boyfriend ka ni Tatang Mauro Dale. Anya? Pudno, timbagan ni Maria, anak ko. Ag boyfriend-girlfriend kami. Anya? Agbagay kami launay, gaputa ag kaarngay tinagan mi adwa. Maria, ken Marianaw, Ha? ket iti saan niyag bayag. Agkalaysa kami, tapno makaadu kami pa'y iti anak. Oh, saan ka di? Sweetie? Wen, sweetie. Anya? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Brown out! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Itandudong ti pamilya tayaw, anak kaw. Awan iti pamilya tayaw, tinakapoy alalakay. Nanang, Kahit mga sawa kan, Manuel. saan pa'y nanang? Ngam adar-armak. Sigay, anak kaw. Lalaingam ti agaram. Kaya't kumutang ti maadaan iti apo kaw. Wen ka di, nanang. Di kay agganat. Dumteng tulat taray ta. Aganatak, takayat ko nga rudang ti maadaan iti apo kaw. Ay, wen gayam, nanang. Ikanak ko may iti kwarta kapag gatang ko iti irigalaw. Ay, wala, anak kaw. Sa anak ana emote, no may papan iti panagdaton mo. I will support you. Agyaman ak nanang. Ninayunam ko maajay inted mo akwarta ka ni Manuel. Bakit? Amang ano agkurang? Umdas kanumuteng ko na ni Manuel lakay. Dumawat tulat ta kanumanog kasapulan. Dandanitan maadaan iti apo ko bakit? Sigurado na taer, wano napintas to ti apo ko ta. Gaputan na taer ni Manuel. Lakit di alakay. Sigurado na ita. Kasa daw, napan ka di man din nagaram ni Manuel? Isumati ko na. Saan ta kanun nga urayan pa'y nurabay? Taamangan numaturugang iti balay ti ar-armon na. Anya? Apay anas daaw ka itimbagak lakay. Ar-arman na pa lang makiturugan inje balay da. Ha? Wanan niya. Apay ngay amakituraw. Kat saan na pa'y mo't anubya, taagar-aram pa'y lang. Kumusta gay anak ka? Sinong batan na ka, Anjar Armag? Saan pa'y, tatang?
Madamapay laeng ngar armek. Wen ang nakiturog kamot ni Jibalay da. Mabalin ayamot ti kasta anak ka. Ha? Kwa, nasingpet kanya dagiti dadakkel na. Tatang, di da kayat niya agawid akpay. Nang runa itirabi. Anya, Ay, wan tatang, kastangag paiso. nagganasen no kasta anak ka. Nasing gayam dagiti agbalinto nga abalayan may. Wan tatang, iso nga awan to ti parikot, no da kaminton tagasawa iti anak da. Malaki lalay ngem nga ro anak ka. Wan gayam, tatang, Apay Manuel, dumawatak man iti kwartayo. pangaramatam iti kwarta. Usarik angag daton, tatang. Ambuyo maten, awan pa'y lapang gedak ita. Hala, di ka madanagan. Ikang kay ti kwartam. Ang maguray ka latbit Ni, apay nga agurayak pa'y ngay, tatang. Inak pa'y agilako iti irek, anak ka. Talaga ka di ang mga asawa ni Kasinsin Manuel, ante. Unsya na, kaanakan. Inal daw ang mapanagaraw. Maturog pa yun, iti balay ti pagdatunan na. Anya? Mabalin ayamo ti kasta, ante. Isumot ti ko na ni Manuel siya na. Nasingpit ka na dagiti dadakkel ti pagdatdatunan na. Nasayaat nga rod no kasta, ante. Saan tong agparikot ni Kasinsin Manuel iti pakaikamangan na? Wen, nagasat ti anak ko. Saan akas kanyak, ante? Nagalas ti ugali dagiti nakaikamangak. Napay anak ko namday ta, siya na. Kasanaw, amin amurang da kat ipalabada kanyak. Anya, Saan lang nga day ta, ante? anya pa'y. Kida-kida yan nak ti katuganga ka lalaki. Kay, anya nga iti aramidam. Kinidayak mat ani katuganga ka, ante. Anya, Nagkiniday kami na. ni, gimatang kayo mat iti baboy, tata. Wen, Minerva balasang ka. Pagkasaran to da Manuel, kung tinubya na. Mga sawa mat gaya mo ni Manuel, tata. Wen, mga sawan iti mabiit. Duamot ang nagdadakkel a baboy dagita. Sigurado ang nagado ti karne na day, tata. Ado, ata na isang rat nga ron a pagkasaran da. Didak tumatlip-lipatan nga awisan inton kalaysada, tata. Wen, Minerva. Da nagmunaya balasang ka. Di pa'y lasyak tinagdatunan ni Manuel. Kursunadak mat ti anak yaw, tata. Anya, Wen, tata, nga maanyangay nga rod. Di nakmat kayat ni Manuel. Nakasungsungit mat no lumabas ijay balay. anya nakasungsungit nga bagbagam, Minerva. Kusilapan nak no lumabas ijay balay, tata. Agin inaw kamat gayam, nanang. Wen, Manuel, apay aya. Kwa, kada ko may bagakin ka, nanang. Aya day ta anak ka. Ikandak man iti igatang ko iti wedding ring. Anya, nukasta. Inaklon na kanjay ar-armam. Una nang, iso asagot ako niti wedding ring. Maala, mabiit lang ang anak ka. Lepasik lang da ito in-inaw. Ay! Ay! Ha? Nagriyaw ka akas la babae, Manuel? Kwa, di yurat na ni kaskaso ginangagyo, nanang. Ay, nakitutak lang amin, hindi natin nagyo da itapaso. Ay, bakit? Asino ginagriyaw a babae tayo dito'y kusina? Ha? Asino ginagriyaw kunak? Ay, kwa. Ay, siyak lakay. Anya? Saan ba't akas dyan ti panagriyaw mau? Siyak lakay. Sa bali lang ti panagdingig mo. Aha? Saan asi ka dayjay? Siyak kunak lang arudan. Sigay, tapno mamati ka. Ulitek ti agriyaw. Ay! Ay, sa balya talaga, bakit? Saan asi ka ginangag ko nagriyaw? Pag kunaamat asaan asyak dyan nagriyaw? Kaslaryaw mo ni Darna. Anya? Nakagatang kan iti wedding ring yaw, iti kayan ayat mau, anak kaw. Uwan tatang, nalpasen. Yam amom tumang kada kamay. Uwan, tatang.
Apay akaslag sanod tadilam asumungbat kanyak Manuel. Di kay madanagan, tatang. Maamam mo yung tulat tati kayan ayat ko. Wen atanay, nakasaganan ti maparti ababaw. Anya? Adan maparte ababoy, tatang? Addan na. Iso nga ibagam tumay. Noulyen tayong tinubya amwain. Tagsagana kamay. Wain, tatang. Ibagag tulat na kada kayo. Ay, napintas ka di mo ila tinubya Manuel. Wain, tatang. Inggatangan pa yan iti wedding ring. Kaya't nasa wine, agkasar kayaon. Wain, tatang. Ay. Agore ka man, Manuel. Mabit lang. Apay ka de, tatang. Kumita ka man itingataw. Apay ka de, tatang. Basta kumita ka itingataw. Wain, tatang. Ha? Apay, tatang. Anya tinakita yung timatak. Na. Nangisit ti aking babaapas at ti matam anakaw. Ala, ni tatang. Tilamadmadlaw na. Nangisit mo't talaga tanday ti babati matak kahit. Ay, sabali ang isit day ta, Manuel. Anya, tatang. Kasla ay siya daw. Anya nga ay siya do asasawan nyo, tatang. Apay, babae nga gusar iti ay siya daw. Never! Kumusta ngay kasinsin, Manuel? Kaano ngay tilong table? Anya ang long table kasinsin siya na. Kaano ti kasaryo iti nobyam? Mabayag pa eh. Di yun pabayagan kasinsin. Nakasaganan di maparte ababoy. Jakman amo kini tatang. Di matang kiti ti baboy a pagkasaran may. Numabayag pa iti kasaryo ako nam. Kaslanwang ton ti kadadakkel dagiti baboy a ginatang ni uncle. Basta. Mabayag pa iti kalay sa may kasinsen. Mala, labsan ka pa iti paraangam. At dabiit papanak. Ha? Nay, nagtaw lang ti aso? Nagbalin kan a babae kasinsen? Kwa. Anya nagbalinag a babaya sasawam dita kasinsin siya na. Nakigtutak laeng isuan nagriyawak. Wen ngam sa bali ti panagriyaw mo itay ang nagbutang iti aso kasinsen. Anya? Inkopit mo pa'y dagiti tumang mo. Akas la babae ang nagbutang ang makagat iti aso. Saan man at ilamadmadlaw mo kasinsin siya na? Aguuyong data asom. Naguyong data asom. Makapakigto. Dinak ka di kayat, Manuel? Siyakla ko man tinaram mo, tapno data ti agasawa. Ay na, Minerva. Di mon arapaapen asyak tagbalin niya asawam. Sana si kati type ko. Nagsakit mo tunday ta nga ibagbagam, Manuel. Excuse me, Minerva. Or delikadi sa mata. Nagalas ti babae ang mga ibaga iti ayat na iti lalakay. Anya? Urayam at iti lalakay iti mga ibaga ken kay ti kasta. Ulam lang ti imahi dagiti babae. Ha? Ay, nagsungit ka matan, Manuel. Talaga mat, Minerva. Agbayin ka kumamot Ala, dayjay laang nga imbagak, ngam nagadun timbagam kanyak. Ay na, wag ka na mangarap, Minerva. Iba ang gusto ko, hindi ikaw. Ha? Agtagalog ka pa yun, Manuel. Gusto hindi ka pa nagsangsangit mo, honey. Anya nga ro taramid. Ani. Kaya da ka makita dagiti parents ko. Parikot ngagpaiso dahi ta, honey. Oh no! Anya taramid. Saan niya ang budatatang kanana nga may saga baglos? Honey? May puso akong babae. Isa akong sirena. Oh! Agtuktukan ba kay? Anya ti aramiden ta ditaw lakay. Basta agtuktukan. Sinurot ko ni Manuel. Ket dito'y abalay ti tinurong na. Mga no dito'y ti balay ti pakaikamangan nan tao. Siyak man latag tuktukan. Ay, awan mo ti umay mangilukat iti ridaw lakay. Agtuktukak pa'y.
Anya ti masapol yun? Manuel, Bakla ka? Tatang, nanang. naka-make up ka, anak ka. Ikwa. Honey? Asino da? Parents ko, honey. Awadan ka itibain, Manuel. Kunakon kahit nga da something wrong ka. Iso asinurot ka. Tatang. Hoy, no, nagalas tila nga man nakamikap. Kas kalaking kobra. Ay, pakawanin dat. Iso gayam da ito iti kayan ayat mau. Ha! Hani pa iti inawag yo, ah. My God! Ay, kinaguyodan. Ay, namasagsagita na. Agawid tayo ije balay. Tayo ije ti pagsasaritaan tayo. Ay, mabit lang, tatang. Ay, mabay na karumura kas iti langak. Sa anak-anak ka, bra. Ay, Ha! Awan, bigyan ko. Nga oray makita na kaakasta. Ha! Kamaysa, saan kamot a babae? Di kakit lukaw a tao. Ala, papagayam! Itan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Wedding ring! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Thea Tina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.